kopi mi jara airi namotu abshirani egalla bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'ala ma ba'd درسي غني خلاه كتابة رجوزة المئية قالتيني أكرر كستي همتك أوفني دابني خدا ربي إن شاء الله الراس اتفقنا ربي نوفالا في إن شاء الله خلاه ما أبا أين يتردد من أبا رسول ربي عليه الصلاة والسلام في النتيني gaafa inni dhalatee fi gartee abbootii isaatiif kana gaffinneetiin eenyurraa akka dhalate eenyurraafne haadha isaa alayhi salaatu wassalaamii haadha isaati irratti dhaabne abbaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaamii oofneeti haadha isaati irratti dhaabne ni katabattan insha Allah haati rasuula rabbii عليه الصلاة والسلام حرمين إساءة رسول ربي دي سنجيا في رحمن ربي سرت هاجراتو آمنة بنت وهب جمتي آمنة انت لوهب جمتي حرمين رسول ربي عليه الصلاة والسلام تيسا دي سهاتي إساء كتبدا آمنة intala wahab jamti amina intala wahab jamti duba hati isa katabatane ibnu abdi manaf ilma abdi manaf wahab kan yuti abdi manafi aminata binti wahab ibni abdi manaf ابن عبد مناف ابن عبد مناف قراتي جرا يا سرو sorry awan nu makau is amina bin tala wahab jamti makau disi boleh lolina آمنة انت لوهب بالمعبد مناف المعبد مناف ابن قصي ilma kilab jama ilma qusayyi warri laafiri dhageessanii ilma qusayyi ilma kilab jama kilab kuni maal jettan abdi manam amina intala abdi manaf amina intala wahabi wahab amina binti wahab ibnu abdi manaf ibnu qusayyi ibnu kilab hanganuma amina intala wahab abdu manafi abdu manaf qusayyiti qusayyi namo kilab wal kilab huwa jaddul khamis akhaaqo shanafati duba abba shanafati irratti waliddu hanjechu en wajin عليه الصلاة والسلام في نبي محمد عليه الصلاة والسلام أخاه شنفات الرتي خولد فندوبة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب جامن آمنة انت لوهاب جامتي وهب عبد مناف عبد مناف قصيتي قصيين ككلابي kilab ammo akhaaqo shanaffaadhaati jenne duuba achooliin tokkomolii saabbatan jechuu sanduraan afasdanii mire duuba hangana gaafa dadhabdan gaa'e fajjeesaatti uummanni keenya hin dadhabina insha Allah duuba gartee
خانيقا كبتن بودا خليقة أوفنيتيني رسول ربي عليه الصلاة والسلام مولده في عاشر الفديل ربيع الأول عام الفيل جناتني همنا كراني دابني درسين كينيا خاران تنا دوبا غرتي نزمي ميكفات الرايقل نزمي أفرفات الرايقل وقال النازم رحمه الله رحمة واسعة لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعته سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت أكنا جادوبا نزمين أكنا جا دوبا قرتي ربيع الأول ويا خرنا فادا باتي چالچ فمتو تاتي باتي ربيع الأول أمتا برا قرتي أربع سنكيسة دلتي إيجا جد إيبودا دوبا لكنما المشهور لكنما أمو كان هاجن نوجي دوبا لكنما المشهور في ذاك لكنما في ولادته صلى الله عليه وسلم دلت رسول خيست موكنا هاجن دلت رسول ربي خيست دلت رسول ربي خيست موكنا هاجن المشهور الربي كمان دلت رسول ربي خيست عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله الربي كمان دوبا المشهور الربي كمان ثاني عشره قياك دلماتي جدوبا باتي تمرة باتي ربيع الأول قياك دلماتي جدوبا خدلته ربيع الأول قياك دلماتي دلته الربي كمان دوبا قرتي خيني دلته باتي ربيع الأول قياك دلمات دلته جدوبا بي كمان التين ديبان ورقيت دوبسان لكنما المشهور ويكون قرتي مو كان هاجن والمشهور ويكون قرتي بي كمان ألون رسول ربي نجا في رحمن نسرت هجرته بي كمان ساقته المشهور بي كمان ثاني عشري هي قياك دلماتي يدوب قياك دلماتي خدلت رسول ربي نجا في رحمن نسرت هجرته في يوم الاثنين طلوع فجره guyyaa isniina keeysa yeroo fajrii yeroo gartee fajriin baatu jechuudha bariisaa fajrii guyyaa gartee 12 baatii rabiul awwal guyyaa 12 keeysa dhalatee jira rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaami rabiul awwal guyyaa 12 yeroo fajriidhaa dhalatee yeroo bahiinsa gartee fajrii tana dhalatee jee لكنما موكنا ين والمشهور بكمان ثاني عشره قياك دلما إساتي مال كدلما إسا باتي غرتي ربيع الأول قياك دلما على نساء عليه الصلاة والسلام الرسول ربي دلت عليه الصلاة والسلام باتي ربيع الأول قياك دلما المشهور يكون ربيع كمان مالك مشهور جامعنا غرتي warra kudha sagali ja'uutu kudha gartee warra sagali ja'uutu illee ni jira akkasuma waldadhabbii jira bakka kana keessatti irra qabatamaan ammoo irra beekamaan guyyaa 12 fi yawmil ithniin guyyaa isniinaa jechuudha guyyaan san guyyaa isniinaati tuluu'i fajrihi yeroo inni dhalate yeroo gartee fajriin bahu jechuu bariisaa yeroo fajriidhaa kana dhalatee jedhuba tuluu'i fajrihi yeroo gartee bahiinsa gartee fajrii guyyaa gartee 12 sana dhalatee jira rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaami ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا ووافق يجو والقنمي جدوب قيا رسول ربي دلتسن عليه الصلاة والسلام 20 من نيسان قيا دي دمي 20 قيا دي دمي تيوجي والقنمي ووافق يكون قرتين كنا ميجي ويا رسول ربي دلتسن عليه الصلاة والسلام 20 يكون ويا دي دمي من نيسان يكون باتي قرتي ورا جي ألكاوتو خنا باتي قرتي ورا جي ألكاوتو خنا وجي والقلتي جي باتي قرتي توني باتين تم باتي تمينام باتي إبريل ويا دي دمي يكورا إبريل باتي ويا دي دمي تي وجيني والقلا
April guyyaa 20 wajjii wal galaa jee duuba. April guyyaa 20 wajjii wal galaa. Ayyataa inni karaana. Isi haa ta'u. Wawaafaqa jechuun gartee wal qunnamaa jee duuba. Wawaafaqa jechuun gartee wal qunname jee duuba 20 guyyaa 20 minna isaa nabaatii gartee April. Oigaa yaasiroo hanga karaanu. Obsedero. April ga April jimbiitani. April baatee afuraffaatii miti. Baatii warra faranjii tanaan. April baatee afuraffaa guyyaa 20 wajjii wal garaa jee duuba. Na isaan jechuun gartee baatii warri jee lakkaawwatuuti duuba. Wawaafaqa jechuun gartee wal qunnamaa jee duuba. Wawaafaqa jechuun gartee wal qunnamaa al-20 guyyaa 20 minna isaan baatii April guyyaa 20 wajjii wal galaa jee duuba guyyaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaami dhalate suni. Guyyaa 20 wajjii wal gala April guyyaa 20 wajjii wal galaa jee duuba. Na isaan jechuun gartee baatii warra gartee nuti shamsi jaaraa miti. Warra aduu lakkaawwannaa barnuti. Isaan warra ji'a lakkaawwatan jechuu halkan. Eewwa gabaabatti. Wawaafaqa jechuun wal qunnama jee duuba 20 guyyaa 20 minna isaan jechuun gartee April guyyaa 20 wajjii wal qunnamaa. وقبله حين أبيه حانا وقبله جدوبا وصور رسول ربي اندلتني اندرتي حين أبيه حانا دوتي أبا إسا كست قرت حين أبيه أي هلاك أبيه دوتي أبا إسا حانا تهجرا جدوبا وقبله وصور رسول ربي اندلتني اندرتي حين أبيه حانا دوتي أبا إساتات جرتي أي حلاكو أي يعني موت أبيه يكتور دوتي أبا إساتات جرتي ndageyso du'aan jechaa jira agarra waqablahu osoo rasuuli rabbiin dhalatiniin duratti haynu abiihi jechuun duuti abbaa isaa haana arkamee jira. Abbaan isaa osoo inni hin dhalatiniin duratti rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaami du'ee. Abbaan isaa du'e eenyu abbaan isaa? Eenyu abbaan nabiyyi alayhi salaatu wassalaami? Abdullahi kanyuti? Abdullahi ibn Abdul Muttalib. Eewwaa osoo inni hin dhalatiniin duratti osoo inni garaa jiru abbaan irraa du'e nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaami yataamaadha. Abbaa hin qabu abbaan isaa osoo inni garaa jiruuti hafuula rabbii deeme. Duuba gartee abbaan isaa yeroonii fi du'usan Abdallahiin umriin isaa amata 25. Amata 25. Umriin abbaa isaa yeroo du'usanii bara 25. Bara 25tti du'e abbaan isaa yaa subhaanallah. Dargaggeessuma gartee saammoo antaljuu kanaa bara. Duuba gartee waqablahu osoo gartee rasuulli hin dhalatiniin duratti haynu abiihi haana duuti abbaa isaa argame jee duuba. Duuba gartee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaami abbaa hin qabu jechuu yataamummaadhatti guddate argame yookaan ta'e jechuu. Duuba gartee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaami abbaa hin qabu. Abbaan isaa osoo inni garaa jiru du'e. Duuba gartee maal jaan seeta irra gartee hamtuu yataamummaadha. Irra hamtuu yataamaadha abbaan kee osoo garaa jirtu sirraa du'uudha jaan duuba. Yataamummaarraa irra hamtuun isii kanaa jaan duuba. Duuba gartee abbaan isaa eessatti du'e? Abdallahiin eessatti du'e jennaan duuba gartee osoo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami garaa jiruuti duuba. Naggaadee dhaawaliin karaa gartee biyya Shaam yookaan karaa gartee Madiinaa ja'a bakka takkatti kitaaba irratti deeme duuba gartee naggaadota wajjin karaa biyya Shaam deemeetiin eegachi dhaqee gartee booda yommuu deebi'uu gamana deebi'an Madiinaadhatti duuba gartee dhukkubsate. Abdullahi Madiinaadhatti gartee dhukkubsate. Madiinaadhatti gartee naggaadota kana jalaa hafe duuba. Obboleeyyan isaa hagama gartee obboleeyyan isaa gartee warra banii Abdiyyi banii Najjaar warra banii Abdiyyi banii Najjaar biratti dhukkubsatee achitti hafe duuba. Abdullahi abbaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami achitti duuba gartee dhukkubsatee qiyaasa baatii takkaa dhukkubsatee achi taa'ee Madiinatti achitti duuba gartee du'e achitti du'e duuba abbaan isaa.
achitti abbaan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami du'aan salleen achumatti awwaalame duuba madiinatti du'e awwaalame ووافق يجو والقرن مع 20 قويا دي دمي من نيسان باتي ابريل قويا دي دمي توجي والقرن مع قويا رسول ربي الله عليه الصلاه والسلام ربي الاول قويا قدلما غرتي يرو فجري دا دلته جي قويان سنمو ابريل قويا دي دمي توجي والغتما جي دوبا وقبله يكون سو نبي جين دلتين اندرت حين وبيه هاني كون غرتي دوتي ابا اسا غرتي خاركمته ابا نسا دوبا غرتي اسو اني هندلتين درت دو دنيا رادي نه چور دوبا isini kala jirami sagala jirti wala laife وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعته سليما جدوبا أما قاسرة خوشفتو إساري تكسين وديبنا وقبله رلوت رسول عن درت قبل ولادته أن دوه سوغرتين دلتين درت حين أبيه حانا أجي كان أبا إسا دوتي أبا إسا أكسيتي أركمت دوبا قرتي أمان تنا إسا قرتي رلوت ساتي في نمين الرادة لتخيسا أسباني نما إسا خوشستي كسين وديبنا دوبا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أول نمني جلقبه خوشسي أينيو إيغا هذا إساتي نمني جلقبه قرتي خوشسي ثوبا جامتي خطبدا نقا فتمتن نمني رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيغا هذا إساتي خوشسي هرملو إسيسي جيتشورا ثوبا جامتي قبرتي أبي لهب أدير نبي عليه الصلاة والسلام إسين توني قبرتي أبي لهب مولى أبي لهب جانين مولى أبي لهب قبرتي بلسون فهمتو أبي لهب كتالتا أبي لهب بلسون سي ثوبا مكاني سي ثوبا ثوبا يو عربي فايو كتبتا فادا برزان ثوبا آتي تودو غرتي هوسيسي إيغا أمّا إساتي دوبا جلقانو نما دروسيسي نيو هذا ساتي لما فارتي كو إيغا هذا ساتي نمني هوسيسي ثوبا نمني رسول ربي هوسيسي عليه الصلاة والسلام نما سدي نمني سدين كيسا توكو أمّا إساتي لما فارتي ثوبالتو هوسيسي ثوبان توني دوبا غرتي غبرتي أدير إسا أبي لهب تاتي دوبا غرتي أوغاني في غرتي رسول ربي هوسيفتي عليه الصلاة والسلام أبي لهب قمّتشو الراحي دوبا غرتي سببا إسين مكا إني أدير تهوف هوسيفتي خنا هوسيسو سيتيف جتشا إرّا قمّدي إسيتنا بلي سوم سدوبا إسيتنا يومو بلي سومسو دوبا غرتي إيغا خنا بودا إيغا إني غرتي قدتي أكاسيكا بكاليرا سنجه إرغمي دعواران التروفي وكان من ألد أعدائه جدوبا كتابة براغي ستي أدير رمان سببا ساتيف غرتي غبرتي ساتو بلي سوم سهوني إرّحاما قد غرتي إرّا قد فقاتات إلا تجوانا من نتيته أبي لهب دوبا إيغانا يا سبحان الله دوبا غرتي غبرتي أبي لهب دوبا غرتي إسين توني إسا درتي غرتي خوسف بلبن ابن الله يقال له مسروح جان دوبا آنن يوخاهو غرتي لغاتي حرما الميسي مسروح جامو تقو خوسفتي يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ثوبان توني دوبا غرتي أنيو في أنيو خوسفتي جنة يوموني في لالو دوبا غرتي إسان درتي أدير نبي محمد عليه الصلاة والسلام حمزة إلما عبد المطلب إسيتو خوسيسي حمزة إلما عبد المطلب خوسفته إيغا رسول ربي تيغرته إيغا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أبي ثعلبة ابن عبد الأسد حجامو خوسفته إسافي رسول ربي أبي ثعلبة في حمزة في غرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أبوليان غما غرتي هو إنساتي غما هرملو غوداتي أبوليان دوبا حمزة كوني مال جتن نمني سيو سي غرتي نمني ولين هو حمزة ماتوما كود دافنا مال دلغا ماتان كيسن حمزة في أبي ثعلبة رسول ربي درا تهو سفت عليه الصلاة والسلام نمني سينا رسول درا هو سفت حمزة المبد المطلب في حمزة المبد المطلب عنك سمجي رارابي ثعلبانو
eega gartee rasuula boodaati namni isiin hoosifte Abii Thaclabaa ibnu Abdul Asad jedhama. Abii Thaclabaa akkana jedha duuba sii galee galee ayyee jara kana hoosiftee jedha duuba gartee eega kanaati eenyuutu gartee eega gartee Sawbaati eenyuutu hoosisee jennaan wallahi egaa seenaan tuni seenaa ajaa'ibaati. Haliimaatutu isii hoosise duuba. Haliimaatu isa hoosise rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaami. Sadaffaan namni rasuula rabbi hoosise alayhi salaatu wassalaami Haliimaa jedhamti. Haliimaa jedhamti namni isii hoosise Haliimaa jedhamti. Haliimaa warra banii Sa'ad banii Bakriitirraa isiin duuba warra banii Sa'ad banii Bakrii achirraa duuba gartee Haliimaa isuma qabaddu dhiise bal'inaan boota kitaaba biraa keessatti itti dhuftanii Haliima wajjii qabaddu itti dhiisen ganumatti matuma matarraa qabattan isinif baay'ata. Haliimaatu isii hoosise duuba gartee osoo gartee isan hoosisin duratti Haliimaan maal jette anaafii gartee dubartoonni warra gartee banii Sa'ad irraa taanee duuba gartee ilmaan kana hoosifnee gartee damoosa fudhannee gartee jireenya keenya ittiin dabarfatuudhaaf jecha gama gartee Makkaatti ol baanee jette duuba baadiyyaa warra banii Sa'ad irraa guyyaa takka anaafi dubartoonni warra banii Sa'ad kataane duuba gartee aadaa Arabaatitti gartee ilmoo tana haadha dhalte osoo hin taane ilmoo tana fuudhaniitiin gartee lafa baadiyyaa keessatti ergan. Maaliif achitti erganii annaan akka gartee dhukkuba magaalaatirraa nagee baatuuf afaan qulqulluu gartee sabaa akka barattuuf haala gartee baalagummaan tiin gartee qulqulluu bareedaa akka barattuuf jecha lafa baadiyyaatitti ergan duuba. Lafa baadiyyaatitti ilmoon akka guddattu duuba gartee baadiyyaa warra banii Sa'adirraa gartee ilmoo luysifnee ittiin damoosa harkannee gartee jireenya keenya ittiin gartee dabarfannu barbaaddataaf jecha guyyaa takka anaafi dubartoonni tokko gartee ol dhufnee jette duuba amanni san duuba gartee amata gartee abaarii hatehe amata gartee roobni hin jirre amata goggoginaa tokko keessa dhufnee jette duuba gizeenii fi ol dhufne duuba gartee Madiinaa keessa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaami dubartoota kana nu hundarra fidamee jette duuba gartee akka nuti isa hoosifnuuf jecha duuba gartee yeroo kana nu hundinuu isa fudhachuudha dinnee jette yaa subhaanallah. Maaliif sababaan nuti isa fudhannee hoosisuu dinneef maalii jennaan inni kun yataamaadha miskiina namni gartee damoosa nuu kafalu hin jiru. Inni miskiina namni damoosa nuu kafalu hin jiru jenneetiin akkasitti duuba gartee namuu deemanii akkasitti gartee ijoollee biraa harkatan jette saahibboottan kiyya warri wajjin ol baane kuni. Duuba gartee hoggaanamuu harkatee haragalaa deebinu kana duuba gartee ani namni takkan harkanne dubartoota san keessaa isiin Haliimaadha. Duuba gartee firraa harka qullaa deebi'uudharra je'eetiin gartee abbaa mana kiyyaatiin firraa mucuma gartee yataamaa humaan qabne abbaas hin qabne kana harka qullaa deebi'uudharra isuma kanaa fudhannaa jettee Haliimaan isa fudhattee jechuudha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaami. Duuba gartee hoggaa isa fudhannee hogguma isa fudhannee achi deebinuu jette haragalaa deebinuu duuba gartee harritti dhaltuu takka qabnaa jette duraan duuba gartee harritti miila tibbaadhaa ta karaa kana deemuu hin dandeenya harree takka jiraatti hirattuu kanumatti ta gartee karaa kana deemtee alaasiin galchine harritti saniitu nu waliin jiraatte duuba gartee harrittiin tun ta duraan gartee nama duuba nu hambisuu turte asumarraa muujizaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaami harrittiin gartee duraan nama jala nuun deemuu dadhabde obboleeyyan kiyya saahibootan kiyya warri gartee isee waliin gartee dhufnee ilmaan guurrannee sirraa gad deebine kuni harrittuma teenya tana jala deemuu dadhaban jette duuba harrittiin gartee amna fuudhuu eegaltee saffisa duuba harrittiin saffisa eegaltee deeminsa eegaltee duuba gartee nu jala deemuu dadhabanii maal naan jaan jette yaa Haliima harrittiin tun harrittuma teeta duraanii sani moo harree biraatii jette duuba naan jette duuba akkasitti hoggaanii fi galluu duuba gartee gaala tokko qabne jette duuba gartee dhaqii aannanii waan takka illee hin qabne gaala gartee mucha isaatirraa gartee waan takka harkifatan mee hin baafamne ka duraanuu gartee irraa homaa dhabnee taa'u tokko
duuba gartee abbaa mana kiyyaatiin meedium gaala kana jala dhaqi jennee gartee yommuu niifi gartee duuba gartee osoo niifa kanan dhaqin duratti harma gartee kiyyaan hoosise harmi kiyya mirgisette duuba akkatte yaa subhaanallah harmi duraan goggogaan gartee taa'u harmi kiyya mirgise mucaan dhugee quufette rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaami duuba gartee kanaan duratti illee te duuba gartee mucaa tokkootu jira mucaa keenya tokko ka halkan gartee waan ni dhugee nurraa gachiisu hin jirre waan ni nyaatee dhuguu halkan rabbii kan akkanuma iyyaa buleeta ka iyyeensa halkan kana hirriiba nutti hin dhiifne mucaan kunis inumaa irraa harmumaa dhugee quufette duuba harma dhugatee quufe abbaa mana kiyyaa gartee ittiin duuba gartee qaymee gaala kana laalin jeene inni ni sachi deeme gaala irraa harma aannan xixiqqoo godhee fidette duuba barakaan asumarraa gatee galte duuba akkasitti duuba haliimaan duuba maal jettee asirratti kanaan boodallee gartee kaanee gijeenii fi re'ee teenya bobbaafnu jettee duuba nuti yeroo re'een biyyaa agabuu galtullee garaa wal dhawaa kana taate duuba gartee re'een teenya tuni re'uma ququuftu garaan gubbarra bihe kana galaa hawaasni gandaa maal jedhan jette duuba isleewwan isaanii warra re'ee isaaniitii sun bakka gartee re'een haliimaadhaa oltu san isirree teessan maan tiisine jaaniitiin ijoollee giddan jette duuba nama tiisu kana akkasitti duuba gartee seenaan isaa tiisuu fi kana keessatti akkas turte duuba gartee gaamma luusisaa kana keessatti imma bara lama finnee jirra akka aadaa shariyaatitti jechuu ilmoon bara lama looguu qabdi jechuu وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعته سليمة جدوة وبعد عامين إيجا برا لماتي دوبا إيجا برا لماتي إيجا بري لما دبره غدا يكون غرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نتاسف من فاطمة يكون غرتي خبوسي فمتهيتو هرمني غوس تيتو جزي برا لما جي جاءت به يكون غرتي رسول ربي خنان ندفت دوبا غرتي مرضعته يكون غرتي حوصفتو نساء حلي سليما يكون غرتي حالة إني نجيت هيني دوبا غرتي إسا خنفوتي دفتي مكا غرتي قامني سافياك أبو بريدا مكا كتشي بشوك أخنيك دوبا إسا عمت لما خبو الدني ساوان برا دوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبعد عامين إيغا برا لما غرتي بادية بني سعدي خيستي غرتي قدتي حرمة حليمة رالوغي بودا عامين يكون برا لما بودا غدا يكون نتهي مكان نبي محمد عليه الصلاة والسلام نتهي مال فاطمة حرمة بوسف متهي جدوبا حرمة بوسف تيكو برا لما مالف برا لما دورت غرتي المو بوسسو لكيمتي مالف ربي سبحانه وتعالى مال من القرآن فايته والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هاتي الما دوبا غرتي ni hoosifti maal ilmoo isiidha kana jechuudha bara lama guutuu hoosifti jechuudha maaliif bara lama guutifti jennaan akka sammuun sii guutamtu akka hunditi si jajjabaattu ilmoon bara lama luuguu qabdi jechuudha sun nama gartee ilmoon isaa akka isaaf jajjabaattu jaalatee jaagaa duuba attaa ifaan hin babbanini gadaa jechuun ni ta'e Fatiimaa jechuun harma guusifamu tahee jee duuba jaa'at bihii isa fuutee dhuftee jee duuba gartee eega bara lama guute booda eega bara lama gartee taa'ee harma guusifte booda مرضعته حوصفتو نساء سليما جتون حالا إني نجيتهن حالا فيا قبول حالا إني نجيتهني دوبا غرتي حالا غرتي فيا قبول حالا مكا غرتي قدا بشوك اي خنتهني أكاسيتي دوبا غرتي فوتي غما هذا سايسا في الديشورة دوبا مرضعته حوصفتو نساء سليما حالا إني نجيتهن جتون حالا فيا قبول حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت أكنا جدوبا حليمة حوصفت نساسا نغرتي حليمة خطاتي حوصفت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أين حليمة ردوبا حليمة لأمه يكون غرتي أمة إساتي في الدير افتدوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لأمه أمة إساتي في الدير دفته أمة إساتي في الدير دفتدوبا وعادت به akkasuma gartee wa'aadatni deebite bihii nabi muhammadiin isa fudhattee deebite mallee li'a bihii jechuun gartee nabi muhammad li'ahlihaa gama gartee gandee isii kamaa araada takka ofii feetetti haliimaan gartee murdi'atuhu hoosiftuun nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam saliiman haala inni nageeteen haala fayyaa qabun duuba haliimaa taate isiin sanuu maqaan isii haliimaa taja'amtu li'ummihii jechuun gartee ummaa isaatitti jechuudha ummaa isaatitti isa qabdee dhufte duuba fiddee
وعادت جتون برتي أما اللي ديبت به نبي خين عليه الصلاة والسلام فدت ديبت إيجا هذا قال كتابودا لأهله يكون أي لا قريتهم كما جند إساني ديبست كما أراد تقو في فيتت مالف قبل ديبتين جنان دوبا قرت إيجا نبي خين عليه الصلاة والسلام متاحنا فدتهم بودا بركات تو إسان كان فرق دوبا بركات قدوا جايبات أركتن دوبا قرت إيجا ندوبا قرت نسكينو من دوران خفيسان قوتي سر ديمته duuba gartee mucaa kanatti gartee eegeysar kanne barakaan nuu dhufte kana mucaa kanatti eegeysar kanne jireenyi nu ballate kana duuba gartee silaa gartee numa bira tureehii jettee feetee deeni gartee akkaataa gartee itti gartee isa kana deebifattu keezii mala baafate duuba haliimaan tuni haadha bira gizee dhayte akkaataa itti keezii baaftee gartee nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami baadiyyaa warra banii saadiitti ka gaddeeffattee gartee fi ka galfattu feete duuba gartee gizee fiddee dhufte maal jetteen haadha isaatiin haadha nabi muhammad aminaadhaan duuba maal jetteen duuba gartee mucaa kana ani waan jaalanne gartee biyya tana keessa gartee taa'urraa silaa biyya sanitti gartee gaddeebise yeroo iyyaarra gaarii fakkaataa jetteen duuba maaliif jennaan gartee dhukkuba leeydaa gartee warra magaalaa kanarraa dhukkuba gartee cinqii fi mashaqqaa dhibee gartee warra magaalaa kana busee leeydaa kanaatu jira zabana san keessa dhukkuba busee fi leeydaatu baay'inaan jira dhukkubni kun akka isan qabne akka dhukkuba kanarraa baadiyyaan san gartee qilleensi siitis bareedaadha teessoon siitillee mijjooytuudha nagiyaan akka gartee nagiya tahee jiraatu mucaan kun baadiyyaa sanittiin deebisa akkam jettee haadhaas itti dhageeme wa'aadat bihi akkasi fudhattee deebiteen jee duuba wa'aadat bihi akkasitti fudhattee deebitee wa'aadat ni deebite bihi jechuun gartee nabi muhammad alayhi salaatu wassalaamii fudhattee li ahlihaa gama gandee isiidhaa kama araadat akka ofumaa feete sanitti akkuma ofii feete sanitti gartee fudhattee deebitee ni jee duuba akkami feete isin duran galfachuu feete gaa ganda siiraatitti akka gartee galfachuu feete sanitti gartee qabattee galfattee jee duuba ammallee duuba gartee akka ifii feete sanitti qabattee galfattee boru duuba akka feetetti jechuudha akka miikkisiin feete san fudhattee isa kana gartee akka isa biratti akka isaan biratti hafu feete duuba akka isaan biratti hafu feete akkasitti hambifattee jechuu isa biratti galeetis xiqqishuma taa'ee ganaa gartee firraa qabdee deebisuu ta'e san darsii boru galgalaa keessatti boru galgala osoo hin taane yoo rabbi fedhe torbaan guyyaa lama kitaaba adda addaa qabna waan ta'eef guyyaa akka har'aatti deebine jechuu darsii san guyyaa akka kaleedhaa jechuu yoo rabbi fedhe inshaallah guyyaa akka kaleetitti deebine inshaallah duuba gartee amma darsii keenya baqeeffatu garaasaa maleekaan guyyaa dhufanii gartee qoma baqeessan irratti dhaabnaa duuba gartee amma irraan isinii deebi'aa takkitti nazmii likkitti dhaggeeffatan duuba nazmiidhaas likkitti dhaggeeffadhaa nuun galleen jiinaa dubbisa siitis likkitti irraa laala لكنما المشهور ثاني عشره لكنما المشهور ثاني عشره بيوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فتيما جاءت به مرضعته سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت كنجي دوبا قرتي لكنما المشهور الربي كما قويا رسول ربي دلتي عليه الصلاة والسلام الربي كما نساء ثاني عشره قويا قد لما تباتي ربي الأول الرقرتي قويا قد لما باتي ربي الأول قويا قد لما تدلتي جدوب الربي كما نساء قويا قد لما إساتي في يوم الاثنين يجون قويا إسنين خيسا قويا نني دلتي نبي عليه الصلاة والسلام قويا إسنين دلتي طلوع فجره يرو قرتي بريسا تنا دلتي جدوب يرو فجري داتنا بريسا دلتي جدوب ووافق 20 يجون أما اللي دوب قرتي قويان سوني والقنمي قويا دي دمي من نيسانا باتي اتريل قويا دي دمي توجي والقنمي دوبا وقبله يجون قرتي دلتو رسولات اندرتي حين وبيه حانا دوتي أبا إسارة قرتي أركمي دوتي أبا إسارة قرتي وصوينين دلتين وصويني قراجر درتي أركمي جادوبا وبعد عامين دوبا قرتي دوبا ساقا بري فتاني مبكنة دوبا في عمتان قرتي دوبا اللي نقا فتنبور وبعد عامين إيجا قرتي برا لماتي دوبا قرتي وبعد عامين خانا دورا اللي قرتي قانا ميسو حوسيسي في قرتي اي ستكا هو اي بينيو كو حوسيسي اينيو كو قديسي خانا دوبا نيتور وبعد عامين إيجا متا لماتي دوبا قرتي
غدا يجون مجاني نبي محمد عليه الصلاة والسلام فاطمة يجون قهرما بوسي فموجو جاءت به إسا في الدير دفته جاءتني دفت به نبي مرضعته حوصفت نساء سليما حالين نجيتهن حليمة جاءتني دفته به إسا النبي عليه الصلاة والسلام مرضعته حوصفت نساء سليما حالين نجيتهن دوبا حالين فياك أبو نجيتو مجابو شوك بريدة كما كان من الرب سنبر أقول ديني سوام برادوبا حليمة جتون قرتي حليمة لأمه أمها إساتي في الدير فتة وعادت به أما اللي قرتي في الدين دي فنفرتي دي بتي جدوبا قرتي كما بادية ورا بني سعادتي سليما جتون فيالتين خبكتك عندكم من مكان كيا حليمة فرتي دي بتين دوبا لأهله كما قندي سيدا كما أرادت أكمو فيتي سنتي جدوبا كيسين فيتي كمي دوبنة تريكو akamittiin gartee bifadhaa fi akamittiin deebisaa akkatti keezii baafate dubbannee turre darsii keenya asirratti dhaabnaa darsii siiraa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam kitaaba ibnuusaa asirratti dhaabnaa hanga gartee torbee dhuftuu walitti deebinuu inshaallah darsiin siiraa asirratti dhaabbatti yoo rabbi fedhe darsii aqiidaa fi kitaaban usuulaati gartee katti fuftu inshaallah rabbi nuuf haa laaffisu yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu yeroon teessa yeroo barakaa isin haa taatu warra gartee seeraa rasuula rabbii seenaa isaa baratee irraa fayyadamee rabbiin gartee irraa gartee hubachiisee karaa nasatti hidhatu rabbi nu haa taasisu yaada muraada keenya nu haa guutu tabeeynu gartee warra rabbiin dhiisee rabbi nu haa godhu tambeeyin illee warra baratu rabbi nu haa taasisu warra sammuun isaanii banaadhaa gartee rabbi nu haa taasisu warra yaada muraanni guutameef duniyaa akhiratti rabbiin darajaa diinii diinagdee nu fuudheef rabbi nu haa godhu akkasitti gartee nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam jaalatamaa fi kabajamaadha waliin guyyaa qiyaamaadha sankaa jannatal firdawsii keessatti warra ollaa isaa taa'u rabbi isin haa taasisu shafaa'a isaa rabbii warra harkatu rabbi nu haa taasisu nageetti nuuf turaadha kunuu fi amaanillaahi wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa